Pozdrav svima. Evo nas na jednom novom projektu. Projekat koji je napravio, dakle, neviđenu pometnju, dakle, na internetu, zato što obećava puno i daje puno. Šta to znači? Pa mogu vam reći da ovako nešto se očekivalo, ali bilo je pitanje vremena kada. Ono što ova platforma uradila jeste to da je od rudarenja, to je pravljenja tokena ili kriptokoina, koje se nekada radilo grafičkim karticama i tako dalje, postoje neki isto programi i preko web browsera, bla bla bla, ali i ako se neko seća još pre ove ere, ajde kažem pre 2 godine, kako je Bitcoin naglo skočio i prodrmao svet, postojali su programi gdje ste vi gledali reklame neke od 7-10 sekundi otprilike i tako skupljali, dakle, delove dolara, možda 10 centi, 5 centi i tako dalje i tako dalje. To su bili isto jako interesantni projekti jer su u njima se reklamirali, svi morali ste da odgledate nekih 5, 6, 10 reklama po tih 10 sekundi i tako ste bili, dakle, uvučeni taj marketinški svet zatvorenog ciklusa gdje se gledali reklame, oni koji gledaju su nekad učili, kupili naravno i tako dalje. No sad da ne širim mnogo priču, dobar deo već je upoznat sa time. Ovo je jedna simbioza, dakle, ta dva projekta. Ovdje imamo, dakle, taj jedan projekat gdje se gledaju reklame koje ljudi okače, dakle, propagiraju nešto, promovišu kroz affiliate linkove ili neke svoje projekte i gledajući, dakle, program pravi, dakle, zvani ASIMI tokene. Ti tokeni imaju svoju vrednost. Vidite, evo ako da se prvo upoznam, ovo je, dakle, moja tabla, trenutno je 75.000 satoshija, samo malo da vidim, tako je, 75.000 satoshija jedan ASIMI. Vrlo lako ćemo da izračunamo, ovo vam pokazujem zato što vam kažem da su ozbiljne stvarno pare ovdje mogu uzeti, ali stvarno ozbiljne. 0,00075 puta Bitcoin je danas 3600, to je 2,7 dolara, ja dobijam, dakle, za jednu odgledanu reklamu. Puta ova 63, ja ću vam pokazati koliko imam balans. Balans imam 170 dolara. A mogu vam reći da nisam ništa uložio, ali ni dolara. Sad, postoji jedna caka. Ja sam bio upoznat s ovim na samom početku, još u predlansirnoj fazi. Ja ću vam kroz mailove, kada budu neki interesantni projekti, ja ću vas obavestiti. To jest imamo onako, od toga dobijam informacije o nekim projektima, neke kanale koje pratim. I tačno se pogodi, dakle, tačno taj čovjek je pogodio uvek gdje je dobar bio biznis. Znači, ušao sam u samu fazu, u samom početnoj fazi i tu sam dobio neke besplatne, tako, ove reklame da gledam svaki dan i vi ćete moći, isto, to još traje 10-15 dana kad ćete moći besplatno, dakle, da gledate reklame i da zarađujete tokene, sve ostalo ćete morati plaćati, gledati i naravno zarađivati. Znači, nevjerovatno. Znači, ja mislim da je procent 1:10 u toku godinu dana. Lupam, uložite $100, dobijete $1000. Nevjerovatno, pa da. Sad ovako. Šta hoću da vam kažem? Malo ću se prošetati kroz ovdje. Ok, ovdje je moj profil. Evo ovako. ASIMI stake. Ovdje su neki ulozi koje vi kupujete. Dakle, ovako, 36 ASIMI-a košta ovaj jedan paket koji ćete vi kupiti i on vam traje 365 dana. Ja ću vam samo ukratko nešto pričati, zato što sve detaljnije imate na mom sajtu i mom blogu, pa ćete se tamo informisati da ne bi gubili vrijeme. Dakle, sve detaljno imate.
ono što hoću da vam pokažem, da, još ovdje, vi isto sami, pored što gledate reklame, možete da propagirate svoje sajtove, tako što ćete napraviti kampanju. Ovdje imate podešavanje kampanje, ovdje kliknete setup, dakle stavite neko svoje ime, ovdje svoju URL adresu, ono što reklamirate i impression, na primjer, ja sam imao nekih 108 dobio i polako iskijete, stavite 10, 50 i oni vas reklamiraju, dakle na njihovom web portalu. Imam trenutno 84, dobit ćete određeni broj, posle se to kupuje, ali sad je bitno da uđete sada dok je vrijeme, dakle sada je vrijeme. Evo, statistika neke kampanje koja se imala, sam ovdje reklamirao neki svoj website, sve ove coine koje se rudare kroz browser i tako, free bitcoine i tako dalje, već su upoznati vjerojatno koji su se pretplatili. Moj wallet, idemo dalje, moram samo da ubrzamo što pre, pardon, i okreće sajt, okreće, pardon, dobro, i evo ga, evo ovako, ja trenutno imam, evo vidite, predlansiranje, ta faza predlansiranja, ovdje sam dobio stvarno dosta asimija koje sam posle iskoristio i kupio pakete i sada zarađujem. Evo vidite ljudi, juče 10. februara sam zaradio 6 asimi tokena. Ako se sjećate da jedan asimi token košta $2,7, ako se ne varam. Znači to je, evo sad ćemo vam pokazati koliko to izađe para. Samo moment da se vratim na... Evo ga. Evo ovdje je tabla. Dakle, trenutno je 75.000 satoshija. 75.000 satoshi, znači 0,0007 3500 puta 3600 je Bitcoin, znači 2,6. 2,6 puta, koliko ima na balansu, 63 puta 63, ajde ovo ostalo nema veze, 167 dolara. Ima na balansu, a zarađujem 2,6, koliko sam rekao, nije ni bitno. Jedan je puta 6,7, ovih 6,7 dnevno. Nisam dobro. 2,6 puta 6,7, 17 dolara. Znači dnevno 17 dolara. Do duše, ovdje ima jedan program, algoritam, još ga nisam provalio, ali ide opadajući. Dakle, počnete od jedne sume, vidite, ja sam ovdje kupio za 155 asimija i polako mi ovdje naplaćujem svaki dan, on mi skine određenu sumu, to jest dodajem. Znači, zarada je ogromna, znači, ogromna je zarada, stvarno, svi koji su ušli u ove projekte su oduševljeni. Na vama nema puno ništa da razmišljate, vama je samo da se registrujete na ovaj sajt i da svaki dan pogledate reklame. Ja sam kupio, sad ću vam reći kako to izgleda, samo moment, evo ovako, start meeting ads, dakle kliknite ovdje, sačekate 6-7 sekundi, on će početi da odbrojava. Sad sam malo duže bio na ovoj stranici, pa moram refreshovati, ja se izvinjavam. Moram ponovo krenuti. Evo sad ću vam pogledati, ćemo zajedno proći. Evo ga, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vidite, ovdje neko reklamira njihove proizvode. Complete. Next. Idemo dalje. Dakle, ima ih 8. Ja imam trenutno 8. Vidite kako to izgleda. Dakle, ljudi reklamiraju svoje proizvode, svoje sajtove, koji će vam se možda svidjeti. Možete vi nešto kupiti od ovoga. Dakle, ima jako interesantnih stvari. I tako dalje. Dakle, bitno je da svaki dan odradite, svaki dan, evo ja svaki dan ću zaraditi po, kažem, 17 dolara, to će malo opadati iz dana u dan, ali generalno ono koliko sam uložio, to se isplati. Zato je napravljen. Dakle, sam smisao ovoga jeste da se napravi krug velikih, dakle, potrošača ovih reklama
i da se oni međusobno dopunjuju. Dakle, cijelo tržište je napravljeno. Nas svijet kriptovalute iznenađuje svakog mjeseca, dakle, od rasta do pada i tako dalje. Dakle, ovo je era blockchaina, verujte mi, pripremite se, ovo je nešto sasvim novo, napredna tehnologija, nešto nevjerovatno. Kao kad bi vam rekao neko pre 20 godina, kako za 20 godina nećete moći bez Facebooka, ne znam, Instagrama, laptopa, ne znam, Windowsa i tako dalje. Gdje će biti neki kriptocoin, neki valute, vi bi rekli daj, kakve su ovo gluposti, o čemu priča. Ali zamislite sebe prije 15 godina, 10 godina. Nismo ni mislili o ovom da ovako može da funkcioniše. Da se pare prebacuju u kriptocoine, da se može s njim kupovati određene stvari, još je određeno, možda će posle svašta. Dobro, sad ovako, ajde još sam malo strpljenja da ovih 8 reklama odgledamo, pa ću vam detaljnije objasniti na svom portalu, gdje će vam biti jasnije. Dakle, evo ovako, odgledao sam svih 8 reklama. Trenutno je ista suma ko što je i bila, ovdje vrednost zavisi od trenutne fluktuacije na tržištu Asimi coina, tokena. Toku dana, sutra će mi se vjerojatno prebaciti ovo što sam odgledao ovih 8 reklama, vidite imam 8 od 8, tako da će mi ovdje, ne znam, porasti za određenu sumu i tako dalje. Dakle, ovdje imate neku statistiku, bla bla bla, sad da vas nešto mnogo ne davim, preći ćemo na moj web sajt. Evo vidite, ja imamo na mom sajtu zaradimo, imate interesantne projekte, slobodno pogledajte o exchange platnih procesora, o blogu, o sajtu, nešto o affiliate marketingu, manji projekti, veći projekti koje ja propagiram na neki način. Ovdje ćete se upoznati, dakle, šta su to Asimi tokeni. Sada ne bi ja ovdje čitao od reči do reči, stvarno, imate lepo ovdje, baš sam se trudio nekako da objasnim kako to funkcioniše. Dakle, ovo je ta prva strana, kada odete ovdje, pa kliknete hashing get space, dakle, on vas baci, dakle, da priča o ovome, su nešto novo, staro na tržištu, bla 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 i tako dalje. Detaljnije o ovome imate na blog stranici. Naravno, ovdje se na ovom linku vidite ovaj plavo podvučeno, tu možete se registrujete i ovdje možete se registrujete. Sad, ajde odmah ću preći na detaljno na blogu. Ovdje. Hashing oglasni prostor, legalna platforma za oglašavanje na kojoj zarađujete kriptovalutu. Kliknite ovdje, ovo su sve linkovi na koji možete se registrujete i dostavite naravno komentar ovdje. Hashing oglasni prostor je digitalna poslovna platforma koja nudi vrednosno oglašavanje i potencijalno veliki kriptovalutni prihod za zaradu prema njihovim web stranicama i predstavnicima. I tako dalje, i tako dalje. Kaže kako ovaj oglasni prostor kriptorudarstva funkcioniše, pa objašnjeno. Zašto reklamna platforma? Pa objašnjeno. Šta znači meeting na platformi? Pa objašnjeno. Kako funkcioniše novi token? Objašnjeno. I tako dalje, i tako dalje. I sad vi se mislite, ok, kako sad taj token, gdje ja to mogu kupiti? Trenutno se na ovoj platformi ne može kupiti, dakle ovdje. Ne može se kupiti, možete samo prebaciti. A ono gdje može da se kupuje, to ćete naći ovdje u opisu, to je na Wave Client platformi. Ovo je isto jedan token koji legalno funkcioniše na marketu na kojem god da odete postoji ovaj. A on je omogućava još i također da se na njegove platformi vrši. Ja sam se registrao, samo ću ovdje da unesem svoj, ovako. Ovako izgleda taj klijent waveplatforms.com. Wave, ovdje imate Asimi sa Bitcoinom, dakle. Ovdje možete kupiti kad deponujete, mislim to već znate, neću da sad ulazim u to kako se kupuje buy sell. Ostale sve stvari imate stvarno tutorial na YouTube-u more, dakle, kako se kupuje na tržištu i prodaje Bitcoin. Deponujete na ovu platformu, kupite Asimi i prebacite od. Ukoliko bude trebalo stvarno uraditi neki tutorial, komentare možete ostaviti dole ispod
Tako da, još neke stvari ovdje imate Getting Started, dakle, video trening i tutoriale, dakle, ono kome treba, dakle, može da pogleda ovdje, dakle, kako startovati na ovoj platformi, dakle, šta treba znati, kako kupiti i prodati SIMI tokene preko Wave Walleta, i tako dalje, i tako ovdje ima coming soon, to ćemo isto biti sve obavešteni. Uglavnom, ovo je ono što je ukratko. Ljudi, registrujte se, ništa vas za sada ne košta, probajte, dakle, samo malo strpljenja, evo ja sam $170 zaradio, a ništa mnogo nisam, stvarno se nešto trudio, probajte, šta da vam kažem, to je moja preporuka. Čujemo se, pozdrav!